Daun pepaya mentah diuel-uel, sambal tomat, nasi liwet. Bismillahirrahmanirrahim. Sadapnya. Susu. Gaskeun. Aduh, disiram dulu. Tenggorokannya disiram dulu. Airnya air hangat. Wah, mana tadi? Buncis. Bismillah. Manis, gurih, pedas. Wah, mantep pisan pemirsa. Manisnya dari buncisnya ya. Dua salam. Aduh, sambal. Enak pisan pemirsa. Kangkung mentah. Ada bangbung. Di bawah
pohon kacang koro. Lalap daun pepaya gaskeun. Bismillah.
Nah, hiung wae bambu hideung pemirsa. Alhamdulillah, air hangat. Mantapnya, bismillahirrahmanirrahim. Tempokah, takokah. Masih muda. Pucuk daun pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makan gaskeun. Bismillah. Mantap pisan. Terus ikan asin. Terus sambalnya enak banget. Si bekas gorengan ikan asinnya ya dibanjurkan. Wow, belawak. Top markotop. Telur dadar. Asli enak pisan. Sambalnya pemirsa diaur-aur. Mantap no.
Sederhana tapi nikmat. Sama na. Sambal. Kemana? Oh. Sawap đấy. Alhamdulillah. Porsinya pas, pedasnya pas. Menunya sederhana, teh hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Menu spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Oseng genjer atau tumis genjer. Mantap banget pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Digalai heula tadi.
sebelumnya ya. Ngap. Bismillah. Nasi hangat. Kuahna diguyurkeun. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Cocok pemirsa. Putihnya diaduk. Wah, ini enak banget. Ikan asin tambakang. Bismillah. Udah kesangan. Ikan asin tambakang juara. Mantapnya. Digulah galeh, lewak. Wah. Menu restoran ini mah. Sambelna sae pisan. Rasana mantapnya. Juara euy.
Mantap no. Setiap suapan demi suapan itu tercipta rasa yang nikmatnya. Asli, gak bohong. Ini enak banget pemirsa. Tumis genjer, pete tua. Dengan cekernya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk. Gas ke? Top Marco top. Kuahna. Wah, siramkeun. Lumayan mercon pemirsa.
gaskeun bismillah. Hmm. Hmm. Sedap pisan. Top Marco top leunca. Jengkol muda. Hmm. Ternyata tulangnya juga enak, langsung di telan ya. Hmm. 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 Kuahnya mantep banget. Hmm.
Terong bakar. Wah, ini wangi banget pemirsa. Dibakar. Nah, geleser. Kita cocol. Kita cocol bumbu ininya. Coker merconnya. Bismillahirrahmanirrahim. Top marco top. Alhamdulillah. Kemarin ada yang request minumnya air es ya. Ini air biasa dulu. Kepala ayamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya lagi. Enak banget, lembut pemirsa. Cocol sambal terasi. Kulitnya paling enak. Sambal nasi batu. Tulangnya gaskeun tulang kepala. Kulitnya paling enak pemirsa. Betul ya. Rebus manis pemirsa.
Otaknya tulangnya. Wow. Diaur-aur. Enak pisan pemirsa. Tercipta diaur-aur. Terong, terong. Terbus. Gaskeun. Wah. Surga dunia. Mantap banget pemirsa. Asli manis, tambah diaduk-aduk ayam heula. Barok pun otaknya
Caina cai haneut pemirsa. Yang request air es besok ya. Belum siap ininya batu esnya. Bismillah. Wah. Temenan ada euy. Masih panas.
daun pete Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Kue tiaw pedas. Kayak tahu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Susah, Cok. Oke, we. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Wow, pedasnya. Masih panas. Kalau kue tiaw itu panasnya tuh awet ya. Masih panas. Awet panasnya.
Hmm. Keringetan. Keringetan. Banjir keringat pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pedas banget pemirsa. Kue tiapnya sudah habis. Saat ini menaunkan ya request, membayar request. Ini ada es, begitu makan pedas ini mantep banget pemirsa. Tambah teh, wah, menggoda banget pemirsa. Alhamdulillah, setelah makan pedas, minumnya es teh. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, cocok banget. Mantapnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Allah.